Assalomu alaykum. Maka, mamalaq, Xitoyskiy mamalaqqa aksiya bo'lib ketdi bizda. 600 so'mlik mamalaqlar 450 so'mdan metri. 10 jan andan ko'p ola turamiz, 400 so'mdan olib berasiz, agar rulon ola turamiz, 350 so'mdan olib berasiz. Aksiya. 600 so'mlik mamalaqlar aksiya bo'lib ketdi. Aksiya basi 450 so'm metraj. 10 metr jandan ko'p ola turamiz, 400 so'mdan. Agarda rulon olam desangizlar, rulonga 350 so'mdan olib berasiz. Bir rulonda 35-40 metr aralığında olur. Materialı sonun, qalın, yumşaq. Jallanğanda jer töşökü olayıqtı çıqqan. Buların jölöng üçü joq. Jallan jer töşök qılıp çağıram deseniz, bunun ramkası joq. Qalaganda jer töşök çağıra beresizler. 3 metr, 2,5, 4 keteret qanday. Bunun bul jağında ramkası var, bul jağında ramkası joq. Materialı жақсы, аябай жақсы болуп атат. Үйгө өсеп кетипчи. Мына қалың. Мынакей. 6 расцветкасы бар. Береза, бордовый, береза, кофе, seri кофе, на кофейный өзү, ач seri, на расцветкалар. Андан сырткары мына бежевый цветтери да бар. Ушул бежевый цвети да аябай жакшы кетип атат. Үйдүн обоюна, үйдүн жасалгасына карап, расцветка алып атат. Metraj болсо метраж, рулон болсо рулон түрүндө бере беребиз. 1 метрден баштап 1000 метр, 100 метр канча болсо да алсаңыздар жарай берет. Акциябыз азырча убактылуу. Үлгүрүп калдыңыздар, алып мына. Кытай мамалак 600 сомдуктарга акция мына. 1 метрден баштап 1000 метр бере беребиз. Профиль аркылуу байланышсаңыздар, Кудай буйрса Кыргызстан жана Эсен өлкөлөрү боюнча жөнөтүп аракет кылабыз. Биздин адрес Ош областы, Кара Суу базар, 1-катар 95-96-16-17 кайтнер. Лайк, комментарий калып бизди катталып кетиңиздер. Кудай буйрса көптөгөн товарлар киргизип көрсөтүп турушка аракет кылабыз. Сиздерге кайсы бири макул келсе, ошого карап алсаңыздар боло берет. 1 метрден баштап канча болсо дагы, 1 комплекттен баштап канча комплект болсо дагы, 1 метрден баштап канча болсо дагы бере беребиз. Метраж болсо метраж, рулон болсо рулон түрүндө алсаңыздар боло берет. Илас, сатин, эт төшөк, жер төшөк көрпө кылам десеңиздер. Расцветкалары көп. Алыңыздар, жакшылыктарга, тойлорго иштетиңиздер.